na de ama yale bia wonom physical edura enko bia no sunsum ta akire nipa no hia so obeboa wo no spirit ni timi yi wanim koso ne da ebone obeso da na wo de second asan esa no obeso da na wadan wanim adan chimpanzee bi nti obeka se lady se onye papa na na mekodi na chi enso wonim ho hwi obi okra sabi enkwa nchen no no oba wakọpa keka no no oba edawo obi kura obi mfichiri obi akura dua bi ase no de oba butu dua ho sabi ebi dua no kura no sunsum no anajo eno na abaifo ko meeting wo so nti eba ne saa na yetimi to ade yetimi to ma wo ana sunsum bi wo ho ye na hia otimi ba life ebe wale wo odi ase nti obi a wo spiritual marriage bia no o mensese ankasa no ebu ho obi a wanom adura no anom aba ase ne mensese obi okra 1 year na ne mensese ma obi ba me nche 3 years ne mensese wo hu da ye wale obi keke ye ndeti obi keke ba ene youth na ba no o te da se abra no ma ne kora so chale ga edio etamo lady edio fan ga edio ne hu twa no anso ade ne ho ama no onim de edi na chi to ba bi enya white we treat sa enko ni na ya sunsum no obi wo ha or spiritual marriage sunsum ni na de agu wo medafo mame na wasemo akwaba emfa ombra adepasive so yesana hia bie na twede ampo nyankopon na ye dana se papa dane da aya yete spiritual marriage yete se hunhuma warie dane da yete ho asem me ne omienu ye ntam fa ne serious ene me wo eye ejasi edu e wo hase ya me ne de ba betwe nkomo afa sa spiritual marriage won sansam abisa se aso den ena nipa be ya obetimi honhom betimi aware wo na honhom ware kwa den na wo be ye obepam sa honhom no e de afri wachi tap sense men kan for ma se wo amona na wo send this free amona de aba my Ghana mu o send ya from mobile money Zpay bank account tap send the ready one dance e de amount wo de abaya ne se be kwa poster na se Play Store no ka download tap send e wo hodem in process we be say promo code now about the party TV e de ahye won if you say fa send this kabrefi ye nte wo hye e be sama bonus e de aka ho midin e de akosi aboaje wa donko mamenko ejaso eja amen I say we be aboko radi adumo so nyankopon adom mesome ho ye den pa na ye ka spiritual marriage no e ye de ade okay radi shira na radi shira hefo na am say saa sem we de obi atibi am say about spiritual marriage so we sunsuma wale we spiritual marriage ade a mamini kan found to physical wona me de wa spiritual am say physical say obi ahu okay na ebia ho ye ne fe na wo pew say otumi na okeka na bia wo ko hu obusuafo no awale okay ba spiritual ni antisa say me hu na se me pew hu no opewa obekọ ofie straight okay akọ hu ofie abaifo ene ofie tumi se me hu oba bi e fe na aboadwo ana se e fe na akosua e fe ne ya mani je ne ho pesa me wale no okay enti eba ne sana na se wo ofie fo ahonhom no ebe kire ne se o obe wale ne dia bi afa 10 pesos bi pebra fa 20 pesos pe bi bra ana fa BBC bra o de ba e be no ho ade ama enti eba ne sana na se sunsum ntimi provide ade na open na eno no on be frɛ wo kra okay eno na sɛ wo sunsum yɛ den a wutimi so da sɛ so da na obi yɛ me ho ade na obi hya me ring ti bi was that moment no spirit no ofiefo abaifo ne sunsum na hia yɛ wo ho ade de ayɛ den e de ama saa sunsum no wote ase ba wo be hu ada yem sɛ asɛ obi walewa na obi de ring bi hya show na sɛ meti wase yi a ansa na honhom bi kra be ware no okoko hu wabusuafo ya honhom mo so go wabusuam ama mo gitumu ansa spirit bi antimi nsole sɛ wo nam wa be wale wo okay obekɔ wo fie akɔ hu fie tumi afie bi atumi wo ye otumi odi efie no so ene wa ho abaifo a omo wo fie ho so ate ase nti omo no on be kyerɛ nso wo de say na wo de ba uni problem nti no sunsum mo nso no spirit na obetimi de buy 30 pesos per awale and 10 pesos buy your ho ade that's what mo kasa sasa sunsum sa ska na ho ne ska keto asa okay sunsum coins enye ska keto okay what you say nti na ba ne sa na spirit ne awale wi a afebo nso obi a enoma bi a wonhu o da yim na afi wa hyase ye de be hu na se wo so dae na obi ne wo da o hu sa na o ma na wonim se
edu akiri se spiritual marriage ni du akiri mpo a sa wo so obi ne da no hu ebi wo ha obetimi aso dae no wo so obi ne obi da ubehu ana ho ayeden aba wo ho asai ti obi wo kra obi hu se obi ne obi da e wo dae ni wo hu ne se ono e wo kra no ne ne da ti ba ne sa bo hu na wo ho ayeden asa no e na ebi wo so a edu akiri kra edu ba bi a hu ba wo ho a na asa wo te feeling it is a sabi obi ne wo yeden eye bibi na wo te sa de ne strong obi wo kra wo se on da kra wo te sa asa bibi sabi bibi na na se na je se nipa ne dia na no ayeden okay what you say eti eba sa no ma ebe ma be hu se oh ebi nipa wanya was spiritual marriage no ubo se ube start asusu sa da ye no ebi wa be hu na nipa no obi ne wo da ebi wo wa obi hu na ube hu be sore na ho asai what you say e na sunsun wale wa eba sabi abufuo ebe hyew mu asana nya abufuo kra no and eba sa nso abo se relationship bia be kum bia na asai obi a kwa me ba na okọ wonso ko fa ya na oja no obi a be fa ni bia na because eba sa ne se wo hia nipa na wo hu na wo se ne pe na spiritually no wo ye wa wale dada enti nipa ne se wo pe na sabi sunsun mu befu because no ne ye ana no kunu e na wo be den wo be di na chi ade o chikura ne se wone na koda wakwahye so ama no ebe provoke spirit no eba sa sunsun mitimi to gonorrhea ma otimi to white ne ma okay to ba bi enya white we treat sa enko ni na ya sunsun no obi wo ha or spiritual marriage sunsun ni na de agu ebi wa sunsun mitimi di gu sabi na nkane ade sabi ebe ya obi anya de emma ho what you say ebi wo nso a obi o spiritual marriage wone na koda e na sunsun ni bu afu and what was I alien the amount? Do be call hospital, be no duru, ube treat and coda. Quite baako, enko, gonorrhea baako, enko, what hospital ya won injection, I would enko, be pacho a spiritual marriage. A banisa, sa no mano, e walewa, symptoms in even a nature. If you also a banisana, who are sabi now the addition show, who are now masturbate. Okay. Now all say white name, okay, gonorrhea and asemia okay. Obi wo ho no ma sele osika wa treat yare na wo de akọ hospital ma wo ne mpane o ma ye bibia but still na ade ne nko o pa che say eye sunsum bia wa ware na ato sa ade ne de ama yare bia wonom physical edura enko bia sunsum ta akire what you say because yare bia sunsum ta akire no o ma edura wonom edura etimi yede etimi ko enti na obi wo okra sunsum bi ha na okoje eduro ne ba na o ma se to dey aduru before be no aduru no kra no ma say aduru no ahode na ewu se enya adwuma to be no ma ebu okra dem a wonu kra fe na eye kese yale ne ye kese e kira wo say sunsun ye den etechiri okay yale bia wonu maduru a enko bia no eye sunsun na etechiri enti obi wo a ubo say sunsun no say edu ba bia afi obesusu dai no ubo say na wonyem se sunsun ne ware wo edu ba bia ne wonyem to bu a ha na ne ye fra kese wa na akofo wo ti se bibi ne nam ne yem obeka akotwa scan be lab ye say fe ni ne yem hwenya no edu a spiritual pregnancy ya nyem wo wonyem ya nyem no to bu akora otimi so da na onyem obi su timi so da ye na ye je na wo wo sa nipa no wo no sunsun bi awale wo ti ase e na wo ye be man so a oba bi abefa ne bia no enche na oba ho afno okay onu oba na ntia man 2 months 3 months na oba na ho afno we ja na akofa afro oba bi abefa ne bia no untumi na oba ne ntena e your spiritual wife na e yo sa na obi wo ho a wo hia no no wo nse bibia ekosoma wo ba the moment abehia na wo se wo ne nante no na obi bia asase ye den ese ebi wo wa sunsun no spirit na awale no na ese wo no ma okay once most of time say memma ni bi wo mutimi ka so obawe onye lucky girl before obawe me ne me ese ni ade once most of time de share ma no ebi wo ha sunsun ma ware ne ka ho bi ne ma omo ne ma say no yes obi wo ha wo be ma no sunsun na awale no person be for be bia de aka no it ye the ban physical say bi me fan so to wo guy wo do no it hu say guy no different girl bi edi na chi a one no ye we ya patcho be de enya me de yes it sunsun na ban so be ta akini pa okay obe say ne no ma obe ye no ma nipa no say wo cry ba lo to obi timi ka say wo mi hia na no ma ko ye ma me okay me be hia wo hwe me bibia say wo ba lo
what I say and ti sunsum no o ma nkwan e ma ntumi ni oba na na se be ma no nyeden entena obi okra otimi wale ti wotina so me de me hawale ni mani so enya wale ni ni wani so wo kunu dada wo yere dada ya wale dada ya wale ti wo na mo no hia wale bi what I say yes bon se obi wo ho no ma o say on ye won so da ye cry say bia da ya okay obi wa won so da ye cry de won so da ye hu cry no obi no hu se sunsun bi wa okay the one so da ye hu no say bi adenti na obi timi hia o pe wa asem o say ebi aboadwo ame no be nante within short time afa o friend konfa bi ebi wo ha de eba ne say ebi wo ha sa sunsun na wale wo no the moment adipa no hu na o say o pe na wakote ne wo ne hey, ye te ma bebre ni mama bebre wo ne e woda yim no kre na meka obete wo ne se abaya na odi na chi no be ma na odi na chi no mi kunu no ge na me yere no eti ya dai twe ho ebi won so a sunsum na etimi yi wo ani nipa no hia so obeboa wo no spirit ni timi yi wo ani ko so ne da ebone obaso da na wo de second asan obaso da na wadan wo ani ma dan ni chimpanzee bi into obeka se lady se onya papa na na mekodi na chi enso wuni mu hwi o je ba ne sa obefre nipa na wo mfa unso woni mboni bi ade ade into obi a unso da ye kra no obi aba wo nchen ya na okọ ye nhya oboma ne nyeden emba mu da what you say promise and faith disappointment be ma na be ba we na be ba na okọ na ade a spirit no ochi kra nse nipa ne de ne ho aka ebu a wo hia na sunsum no enya ne yakasi o ba de moment ya odo ho be ka no hono krache ne yakasi na obi yire na ane na koda obi kunu na wo no wa kwahye so ama no ke ba ne sa na me kire se e ba ne sa spirit be tuma to white ama okay obeto na egu ase ye omo ba yanim tie nim obi wa ba asabi obetena on chen sent ya beteno ano odene na ba akukura de obetena me chen nye izo ye dwumanti na ma me kasa Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shem obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka kire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene the customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo obetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ya yusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no obetena che sent ya twade ama no ba de awre ho ni so no ankasa na ade ne wo no ho wonte o se eja me kwafoka akra na obi asi fom me foka na obi asi fom na obi aso ne hwene na obi asi oba ya me wure mu na dwarf bi na awale no motia na spiritually no enye lady na ho bon no dwarf na ho bon sa no enti ba bia lady ni ko bi odi na chi enti e bia oba ha odi na chi enti obegina ha na ne ho agye ha enti wo de asa woni ani du hu se yesunsun bi na edi na chi na tumi no ho bon obefi se sister no ho bon pa o sebi so sa na obi hu ni nyina no omo okwan bebre a omo fa so omo ye dai omo de sai nipa no ene bi won so a se ba ne sa na afi obeso dai no na wo se ukutenkuta nkra ana wo ma akra no fo but you ana akra se wachi what are who sa de na wo spiritual marriage okay obi a obeso dai a wonyem akra se wachi wo ma akra no fo ukita akoda bia na se hunhun mo no ya ware wo ama wa wo kitakita ma yes ene bi won so abadwo de
dangerous ne say ebu asunsum ne wo da ne ho sperms no ekogu mu a na akọ create fibroid ti ma bebre mu fibroid no most of them was spiritual marriage because ekogu ne mu a demon ne sperms ne kogu ne ho a anase baye ne sperms ne kogu ne ho a ebi wo ha eko create fibroid what you say into obi a wo spiritual marriage bia no o menses ankasa no ebi wo ha obi a wano madura no ma ba so the menses obi okra 1 year na the menses ma obi ba me nche 3 years the menses wo hu da na say spiritual marriage na ankasa no e say niema bebre aside say empene ma woni be ma entena no osane toyale sande ma toyale ma o ma sika sem nya den because won so no ye nipa ontumi nka se won de eti eti ade enti no no yira wawale no wono no kuna wawale no ade enti na wudi nechi ade enti na wone ne da okay enti aba ne saa na wono be take okay around the metro na Matias yenhye edien na obi beye ama honhom bi behu na obeka sesa nipa smas we dem pese me ware no ti ka me nko hu na busua fie ana me nko na busua fie na me nko hu na busua fo honhom na je se me ware no edien na obi beye ama osa wa ka secret bi nchiro ena guess na aba ne nipa na aba bebre wo mani na bo okay obi wo kra sabi metima hie okuru minimum ba bia oh mami o mana mi so asem o me dey for asem fi me so e bia na me yebosun bi ye nsuo bi a me twam akwa ma ade na wo sa na ate okay etime me hu no spiritually me sunsum ni hu no de nani atwa o picture dada nani no de hwe o say no atwa o picture enti sunsum o de be ko ofie enti because o mu ade ni to person be wale no be kire onyansa keke okay what you say and also to me happen and obi a uta yi wo o dress no yi wo no fo no yi wo no like we fruma ho sunsum ho a say the physical be ma ho a ne ko be do no ko be do no say na sunsum so tie okay obi so to me ko beach no akodwale wo nsuo no asan dwu nsuo agu nsuo ni the moment I wo dwale nsuo no asan na obi da and na mo yes anu wan nyina mebwa sunsum be wale simple okay ana nsuo gota enwunso mumuda sunsum be wale osisi a won say o ka say obi wa o dware nsuo na woni obi da wo mu no ebi wa enye beach but ye ka say bia e pool eno so sunsum timi ware e wo mu say bia wo no obi o kanchema bia kopu na mo da wo ndi mo anya ba bia na wana mkoda okay obetimi ne wo boyfriend da wo papa ni wo ma mi no obetimi no boyfriend da ya wono ma nyina ho kwan beni ni nyina na yede e fatai so ati ase na ba bia mo ye saa de ne sabi unim honhom a yede e wo ho obi wo kra sabi enkwan chen no no oba wakopa keka no no oba eda wo obi kra obi mfichiri obi wa kra dua bi ase no de oba butu dua ho sabi e bi dua no kra no sunsum no anajo eno na ba ifo committee wo so nti eba ne saa na yetimi to ade yetimi to ma wo ana sunsum bi wo ho ye na hia otimi ba life ebe wale wo nti obi wo kra spirit ni betima dan no nice guy bi ana nice guy no about life physical no abese o physical okay no wa no atias wa keka no atias no no twempra physical ba wo sunsum ba woni what you say ebi wa be kire onyansa keke okay obi wo so so a ho ye ne fe nti obe wale wo to wale wo mpese be ma bia bebe ho what you say nti obi wo a wo sika obi bia bo ntimi wale girls bibiri o mu ntimi wale da bi o kunu osunsun o wa yire wo spiritual nti ehun hia so wa ye den o wale okay meti story bi say yes say sunsum ware na say wo pe wo pa otima wo sika sem kwa animu otimi bua wa abrabo nim no kwa sunsum bia na yesa okay say ye wa honhom a say hon ye on say spiritually no et say ye asase so ye woni pa am ye good ene woni pa am ye wicked what you say say sunsum be hu na so be wale wa na so oma obe like obe hwew ana so be ma osika sema ye we ya eno no woni be ma bia ehia okay there's a problem e ba mu aye say omo ware wona akofa be ma fofra na ma omo se wa brabo no ana akofa oba obe se o okay na wo so ma no ma toto obetimi ya le kura to so ade nti na wa wale wo ma osika ma bibia na wo ko ede wo ko akofa obi wan ka be ode nti e ba ne sa na ena won se honhom no enye tumi bia nso na eno no de before be yesi bia tumi bia wale obi na oboa no ne ade no na enye komo what you say enye common because spirit is jealous okay spirit is jealous power
spirit nso ho ade ne kyɛn o enti sabi obi timi ehia obi oye so be wale na anani ba ko awu okay oba na awu ana be ma na awu obi okra wo hia no na wo ne nantena yali wo de ho koka na yali bi betima chewa okay wo be bress a ho ntoda ebi wa na spiritual wife na abo ana spiritual husband na atosa yali na ma enti sa wo so nyi hwini na na emu saa wo be wu okay obi ba me nkyɛn wa wale tere mema ni nyina awu sunsuma wale no eye bosom a e wo ne fie a wa wale no kra no 5 years obi a ya wale no 5 years a sunsum kase yere kwa ata woni ani uhu na o lady o kama no akofa na ne ne wale okay ntina me kira wo se ye wale obi keke ye ndeti obi keke ba ene youth na ba no o te da se abra no ma ne kra so e chale ga edi o kama lady di e fan ga edi o ne hutwa no anso ade ne ho ama no unim di edi na chi obi wa no fe ba de edi na chi na me bie wani America o be ko no aboadu a just a hani bolega na be gina because onam ho no sunsum edi na chi no ni tiri mu odene wa wale no eti sa wo hia no na ye wa adwen se woni ni ko date a ye se akora pa de kokwa hwa ye tidam na mahabani e de ade de akere no what you say to obi wa klotimi ka chese madam ana mpacho enfra me phone su biye ye wo hu na anadwo no ye se de wo hu bi no wo hu ni mpre no de wo hu no wo ne ayama no tie ye ya obefre na onfa lady bi ba me nchen ono ne de no wo hia panyini bi pa wo man mu ha na nipa ni date na man ne te na office na soja ni pa bowura ho ka kire nse wo me yire na ni date no wa twe ho a meku no wo yire be na obo ni din so so onu mi hia wan ka se wan ka chem so wo yire o kunu ana o se me ni kunu ne me nti twe ho firi no no so minim o ka so okunu anka me ne ni date mpa twa na so yo o de maka next ana soja ni ko na ma ne fa phone na wo sa na ate nti wo kunu na wo wan kan wo awale soja ni nkenye nyame a se ka wo ma na biku wo se me mi was on worry me wale o se wo twa ntro papa wo kuna ba hasisi a se wo si o se me wale lady ni wale spiritual husband wa ko ma ne wo ne physical na nsama lady ni ka no wo se jai okay 2 minutes ne papa na yen hwewe se eba se obi ewo honhom yare a ede ade pot no betima ye betima pam ye kan se honhom no ede afi na chi honhom awale honhom aware a okay da bia me wasem bia me ka se aya na se sunsun awale obi na okọ asore na sofo na body deliverance no otwa no ho meko team aya na ho me sere spiritual marriage ye mfa deliverance and break okay obi o spiritual marriage obeka no kra da ne sofo bo ni deliverance da ni deliverance ma sa na dwo no e kra na sunsun ne hye so ma na pese me na nka tro style yi na say ehia hiri baba nka ni okay o pa ye mo deliverance hiri baba ne bubu asori da mu nkonya obi wa ye do sa to so ma twam ma break no bo awoda okay sunsun na ko gina kwan so wo be wale no ye di matwam ne ye de wale obi wo ha ne ring show wa yo ho ade ufiefo agitira ade okay entenye ya no ene ye do nwere ene ya no ye di twam ne nkofo atwam sansu twa bisansa ade ye wa ade bia ne nachi wade na kade okay ye won sunsun bia ne de ye di break no enti ka sere so obi say ana ne sofu so wa twam amabie ano mo ho ye me sere okay wa twam anadwo no kra eno ba be hye so ono be oni ne be dakes enti di ade potin pa be na nipa no betimi aya obetima pam honhom de afi se me say no madwuma me ye no okay se obi ba mani mana so obi o sa problem ni bi no ye wo information ye jam de ye spiritual checker ne ma hwe hu se e bia nipa we bosom na wale okay be yi ye nsuo tumi your spiritual marriage bi o kwa ya na ofie omukwaji bibi e ba fie na awale obi a wo fie ni nyinati ye nya wo pade ni aware enti e wo se ye hu se ade na e ha wo no efri ha na efri ha okay enti ye hu se efri ha na ma ye hu adwuma ye den ama ma ye hu ade ama timi de ma wa
ade ne be breaki sunsum na ye sa ade no apam na wona wo no e be breaki your spiritual marriage ni bi wa kura spirit ni tinimu awale ne sa tinimu e na bi won so ne wa apam ba sunsum no be bi okoba what you say to obi wo ha de bia no boyfriend be ko saa wo no kum de bia be ko saa ba ko spiritual marriage na mo mienu mu obi dia na enye kura o se ba se mo mienu nyina mo obia ene mo free handle hanen tokwa okay what you say ene the moment enso a be na adwen say oh next month ye me wa me yo ho ade sa month ne tokwa ke e be mo sa month so na ho kire be ba because too many ma wu nyesi be ma ni nyesi ka ro de be yo ho ade sa time kura no na be ma no sunsu ne wa ka fun a kire atu efun ama na ma confusion aba so atiase on say obi so be ka say me so me ya abayewa ana me ya brantie but mintimi nhia obi asabi ebi woni nsem obi oyo odefo obi wo hodo ba nipa obehia no ye sabi wo mo anani ngi wo mo nko ano ni nyina so ka sunsuma aware ho bia bi wo anye ni nyina bi wo kra na ye bayi okay obi wo sabi animonyam no se da so a bayifo bi timi ye de eje bayifo bi timi kutia wo okay obi wo sabi enye ni nyina na spiritual marriage obi wo obi bo abrabo ma ye obayi bi a wo ha obi bo abrabo ma no na ode ade abehye wani nti se de nipa no hu na ho ye ne fe ope wa asem na afi na ho ye ne hi ho ye ne hi because asise no hu first na ide asisa afi no nti bi wo ha nipa no hu na bibi asi na afi ho ye ne hi ana ope wani ma hwe bi ebi wa na ye bayi nti na wo se ye hwe ye spiritual check up ye ehwehwemu na eni be hu se wo de no bayi bosom ana se sumsum bi na ayede awale no okay I don't know say dem eche what you say enti ime no me hwe na me ye ho adwuma ma wa eno ano no sumsum no ebeko obe jaw okay apam no be breaki okay enye mpaibo what you say mpaibo dabi no we bi enye here baba enye bandi anus enye break ngo enye tutuo pay dabi dana be tutuo kura no ene sumsum no ebe ha wo kese enti ono ma bi wo ha sebi ade bia wo na hyede na kade sebi car use petrol no ntumi fa nsuo mu entwima ne nko ebe enti na me say nipa no se nani abere no wo sa problem ni bia me na Nyankopon de wo safoa ade amame me hwe wi a me ya voice we dia me nipa no ne ma che se ma me ade no efiri ha eye bayi na eye wo sa na eboso what you say obi wa se nsuo tumi wale wa da bia be so dan no na udwale nsuo na ugire nsuo na ugire nsuo ho na kire se sunsu mo nsuo tumi bia ye dan awale obi se eja me so dan na me wo nsuo na wo ene me da wo nsuo obi timi so dan na wo ne da what you say wo ne da obi won so asabi obesole na ne ho nyina fo okay eba sa disappointment promise and fail bibi a obe bia nyi sa week no hu sa no ma na me say bibi a be bia no emfa no kra na me ka kire wo enti wa nya sunsum nipa wa ben a obetima bo wa na ade ba ko ne se obi wa sunsum wonim sa ade no ho akwan ti de na me ka ne se ye spiritual checker ye hwehwemu ne ehunu ba bia program ne ye de efri say to me we and I to me we and I have problem be any panel will be any panel on friend na menye spiritual checker obi or spiritual marriage enya no kwa ho adwuma na meye obi a problem be how be o si eja be so ye protection am eja no man koyi eja bibi ha me eja yale bi dam so ma no madure enko me ya dan enyi wo de ofre me a mehwa ama me ye ho adwuma de ayede e de amanyakopo to me nti ade no be free ho ama ho ato ti me the first spiritual checker okay the check-up on the bechere okay so yale na kwa hospital this said your lab test and say you yale koro okay na say wo nye wo mo a o ba ya na say koyewe ne we dey say wo check ehu say ampa say na ye ansa na wa ma nipa na kwankyera ma na say wa hu de ha nipa na antina nkofo bibire chini sa mo ho nto wo mo no okọ ba bia o eja say na ha mi o ne ama no bibia ko wisu wo hu hwe da menya adwuma sa mehwe ade wo mu bia na mebo wa mane e bia
aboadu a mehwe mu no sei na ekoso abrabo tumi we na ehaw efri ha nipa we na ne nsa wo enti sei na wo ya wo ho be den ebeto na ma kire wo me kire wo ne ye sa adwuma ne de ma wa me ye adwuma na che ye adwuma e de komanko fu bebre amanyankopon tumi nti adanse ne de ye ntimi mebo me kase me bo adanse wo me fun su a kire wa wo kra bo ye mbe hye e doso bebre wo kra wo mutimi ye voice we obi on so ye video we no dey send me ba say bi ye ntimi mfa obi animu meto we nti no the America na we dey ma asem nyina ba wie ne say abrabo wo yi sa wo twe bibi na ma bibi kura mu men ka say hwe ni ho me dey amenyi hwe ni ada ba gi hwe di na oni hwe ada ba gi hwe di na oni hwe na say ahia kojo obi on so ada ba ka say bibi obaji edi say bibi wo no na ne nsa ye den egu ne bo ni ye de ne ko adakatia ti abrabo. Life is about spiritual. Life don't give you what you deserve but what you fight for. What try what to be will be, and whatever God has said concerning my life will come to pass. It is never true. Do something about your spiritual life. Said the bear we do Basha Assassin. I just share your location na ye pese me wo Tema Gulf City. Tema Gulf City. Baby will be an on-fa camera. Me see Ashama traffic. Now also Afarawa Junction. We also pa Afarawa car be see and I share cam car. We see Afarawa Junction. We see Junction wa ofri oba me ho enye de. Emu nwa kra obi opese oba me nchen bia no. Me pacho me office wo wa me ye adwuma me bo Nyankopon ma. Se nipa no so ebi o akiri na wontumi ma. Me pacho on send me voice we. O send me out say eja me pese wo hwa ade bi say ma me. Eja say na ha me. Spiritual marriage ha me ti person we yes spiritual check up mama na wo hu de eye de koso ana ha me me hwa ma me hwe wi a me so my voice we dia ma by your information dia ye bechi me de be yes spiritual check up ti me hwe wi a de wo mu bia no Nyankopon tumi nti no na ka kire wo na afi ma kire wo ne wo ya ho beto ye ya nso no na nyame ani mu nyama dadi. Eja me dase. Abusiafo na chese ejesi edu na me no echeche enkomo edefa honhom mu ensemo ne titiru ene spiritual marriage honhom aware etino wo ho na hu sa enema ejesi edu ebobo so ibi wa wabrabo mu a emfa na semtra wo modern se boka kopiem wa ejesi edu na so ye na wakob abisa ewon honom obedi kan aye bisa afa ho na de ebepiem ababia no obesan de akwankyere gu form e de amawo umpewe na opede medafo ha ya de party mese also obaso a share ma before nya bi share like in the comment comment section obidi e de akosi aboaje wa donko tap send na make am for the amawo wo send this k from on na de abo my Ghana mu tap send ebebo wi ankasa wo de abeya ne sabe kwa poster na se Play Store na wakwa ko download tap send e wo honom in process o maybe say apomoko with na about the TV e dey ashe one if you see if your transactional yente wo she na mo ne best na ma bonus e the account because for the TV wa bo e dey ashe one mo no makram Mr. Mankwa me wo fase wo say ni sika bane e dey awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne dey tap send dey easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa frɛ na ka akire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the dwene ne customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so we customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no tie ene se te say use momo Ghana ha yi sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no
Para.